Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yeah, sure, GH Live, absolutely. Yeah, that's a what you penny now on here at the Insiamu Live. Our super fantastic mega channel. So, yes, sir, when I'm sure at the mouse, wow, now on my Yokudro home, was not for see me, na Inisha, and Mammy knew me, na and so about power ha and any more. Yet, last say, a good year quite so, and I some more. My first time, we share a sports crojing. We are supposed to see me now. Yabana bede near Jim to see at the amount, but your segment can see about one. Ya to this Asante Coca, a him bubuano, Mr. Coco, Yamre, Asante Kotoko, a him bubuano. Inti, yes, Sabape and the city. I am one of sports quite so, and Yadini Asia live now when you're Chefa Eddie Free Mushanon. So, Emma, say on this episode, and there, Edria, where she you bet the Asante Kotoko home Komokakra with regards to players' registration. Yeah. Yɛde mu details ɛbɛma dabai ɛna Ntim Manu ba yɛde red details to dwa ɛde ama na ɛno nso atwam ɛde kɔ n'anim a yɛbɛdi Emmanuel Kotei ho nkɔmɔ ɛna Krachi Mintah Isaac nso yɛbɛdi wɔn ho nkɔmɔ na bibia tumi atumpɔn asi ne ho nyankobɛbɛ akɔ n'anim wale the name of Sani dabai nda ɛna mepakyɛw ɔba ababɛtoa nneɛma pa so ɛde ama Asante Kotoko bra or sign na yente nkano yes oba but say ene niama esitie ewo mu yede mu details nyina no ebema atie for exclusively na atimi akoso wano ewo Asante Kotoko eguso ewo Santase around St. Hubert ene was echiwonom yes Samaritan village na players ni be free ho emu free ho ene return date ene say city yebehwe na yasomo na bibia tumi akoso live ewo fikesi mu hanomo na wanya chefa edi free mu nsebe doso chairman solo nso yebechia no na bibia atumi akoso wano yebechia chairman solo na yehu sedi nso no konti chairman obi the message bia ba ye be ma on exclusive ewa ha na wadi hu dwuma edi ama Asante Kotoko chicha ni kro no o plead on your behalf so buano na niema bi si boso editia Kotoko nti wa make details ye share yenu message na nke atumi edi atudwa edi ama enetefo nti also and first time na wo hwe yen abomoden na mepacho subscribe to the channel na yensum payi papa na no so etwam ekwa eya na wabomoden atra as much as possible na mepacho what me the comment at the comment section ho edi amaye share so ema me se mpanyin se me nkomitimu pro na no achikura nso no enye baakofo ena onana ene abrewa enti ya abomoden na o chewa adwen a wa kire ne kwampa so na mse menye super intelligent ena yenyina na yesua de enti se mfo nso kakra bi ba wadama na wa correct me na yenyina no yesua de na emom enyo adwen se bi a o de aba ebetwi misisi achi sa de anhwa na me so me return mako na amwa amedwede na nwie pe enti me ba kire nyina mfo do ne agronko a ensom ye ho na bibia nkoso munti ene atena se a ye den sempa na ba nti ye ba be koyen stories ne so na ye nua ba ko Japan Douglas ono ena o se ye share message ya se na ye mfama ura chairman so okay nti ye kwenim na ya somo pa Japan Douglas or say chairman solo. Sisi ya you say chairman penny out that Asante Kotoko. Boboko no adwuma kese no akofa ato ho so. Nti wo hrew say ono de watena se awoso ntrowa ehun se de nsuso so ni nyina ekọ. Ogiri say Asante Kotoko stadium my friend say Legon Park no in Fivai oso ono or ye CCCC dadako any ade ehwe no or say Legon Park no kutia yi pa yenua Japan Douglas ardent listener edema yeshui eno sanso super fantastic supporter edema Asante Kotoko doggy ena ode ne de tudwa se osre chairman solution wabai one na wo so adotomrantie no mo nsore na mo so ntro akakra na monye de mbayo emfa Legon Park no se kamia se wo hwe top 4 ye kobo ye kra no a obi aha de ye hanam man se ni nyina ne so on de wo se nyese players na san na sisi on do se Legon Park ni mfiva ye na Legon Park ni mfiva ye nti ena on de ogiri se no ka hu bi
can who be na smart as be a place and whatever conform coach tactics near my AC boss no or still the gun park no I say oni ye the bia no ochia nani e de hwe ya onhwe ni ye man kra na osam example kra say ebra Legon cities obia e twene fa boss no yenko an kwa yenkofo ye hanam ema omose na enobasin twa mu nso wo hwe golden cake ye no mkobo ye a enye da no na apesa no esori ye etu free menhia eba be pie mu e wo Legon ho de ankeka de yenkofo e de asem efa ye ho a eno katamfo e be sire ye no kedoso eno achi etwimako kakrampo na ye o ma no ho a e ma etimi to aso di nkuni nto no de osre e de tuja se chairman solo wa ba enye bibia na de be ha na apenkra enam se papa no so obreye pa nti padaroma we de adesrede e na chitani anase chitafo ni bi e de tu anim ife Japan Douglas ho e na ode tuja no so kakra ye de ma ye na tiefo e wo mu nti by way of ordinary adwense Legon Park in favor Kotoko no bibi sa no oji tu ma na onyi ntum so am yen kyerɛ adwen kakra e wo comment section ho e ma na yanku ye dim search chairman solo ye listen leader nti as a supporters front one of your supporters to abani bi e ma wompo e na de ade hia ba beto anim nti we de fa we esu matri so na e wo so adoto e ma na yento aso enko ye dim nti ye ko ye main stories ne so na yetimi e de asomo kama na wanya chefa e de from live on GH Live Studios Ghana's numero uno me pacho. Thank you so much for joining us yanku anim na yento aso enko de ebesi kwan so wa de tie enie asante Kotoko bobokuo no ewo bia e friend Santase na Santase a omo wo no obetima aka say dia kwada so ntwa so good na de tie ene say in between St Hubert any was Samaritan Villa and I say Samaritan Village, very nice guest house come and I all no man name if and pay you for a day or more aquacosio man near my cosu ewomu na yedim dada and ya fee near babichimu at the amount. Dientia masa comechi namadin semi airman yan say a bright shed be any gold stars a way you know. Mebashon chemu kakraba and it's paying for my players no 2 days off. Now 2 days off no. The Etienne say opa obetna village or Samaritan village or open so 2 days no be come bia obeko na yewia ana 2 days ni so a waba na emunchemu no ene say players no ebi ekoye na dodo na anko se hwe ye ni abre ese etna ha na training ana se ye personally ye mirikatu a yetuo no ye to aso eyo ewom se ye nko training wadakogya ache for 2 days ne de nanso ye de yetena ha ne atim fifiri wo nso ebekọ no esiki permission ekopie mu ewon various house nei wo mo akosra busia kama bi kra nso eje penie eba Kotoko club house a ewo bia e friend self meso no enam se ebinom ene wono wife ene tie ene won girlfriends ahodo a emrama ho kwan enam se ho no ede eyon abode eyom fie enti se ne yakọ campaign ewo bia e friend Samaritan village ne am 2 days off na nei or baba head ne yere ene ne babia em se sefata ye papa no so enchemu kakra di tuja e de ama enetifo ewo kwantempo kwan yi so na sesia no nyankopon edi adomo a eda ye friend say Wednesday ena players na no pa wo ma itimi koye no ebeba beka anuanom aka ho ewo Samaritan village onom ewo Santase Hubert St Hubert echiho na bibia timi akoso wano kama ewo mu na shanso eba me say Wednesday no be dra no pa na ewia training den ebekoso first training after see a share bibia ni Gold Stars no Wednesday training ebetoja ewa dakoja chi ewia ye be say to car ni nyina e de akwakopie mo Santase entwa so onom na campaign no atwa so krogen kama and also ensempa ye de tuja ama enetifo mpanyifo chemu a campaign nyese Kotoko ho neteno and a warrior no mo say as matter of fact no omo pese team spirit no ene bonde no eko na ekwa chi na eboa ma ewie peye ewo muntama empanyi so omo koye so mahu sisan yi papa coaches no obia nso tena ho bi nyafi ena abekonti agi 2 days off yi ena bia coach bi ebekọ ba bia mepacho okwa eno nso e de eba na yesa return Wednesday a players at ho coaches at ho a ye nyina no tena onom akopem da ebia all things being equal so Terrace Peribus yani Brekum Chelsea ebe wo first league game ewie na eno kakra yani tu jama in a team for life e wo dwumadie kwantempo yi so e wo mte on Wednesday
training ebe shase anase beto aso e wa dako jache krachi a friend say Walid Neymar Fuseni na so ye enam de ray Walid Neymar Fuseni krachi a ono nso Asante Kotoko signing na osi akan ye expect to ba join club no na ebro signing ye no na ontumi enhye training ase emfa mo bobo kwa friend say Asante Kotoko ne senti no ene mpanyufo ma na kwanya say niam ahodo ese ototo na otumi yo no onkonkoyo e ma me kra me ba be kire ma dwen say ye sign players a eno de atwam ekọ ha ncha atwam kabia de tie ene say Walid Neymar adum bi adum amada ukwiada se team no enyina esa resume training na me pacho Walid Neymar Fuseni wono so ebeka ho bi na training won aso a ebeto dwa no wono so ede ne ho agima ne first ever training ebe eda ukwiada eno enchemu kakra de tudwa ede ama inetiefo ewo mu na yankwa yanim ewon samfoforo mu kwan so a de tie ene se Isaac Mintah wepra yenim dada na ebinom ebisa bebre se Mintah ye register na see and register no de me checks ene me bibia che se players a o me pre register o no Isaac Mintah din enimu bi de ntia Isaac Mintah din enimu bi ene se ne nan epra no ekosro kakra ye ma me chire pra nu ewa ha aha na ekosro kakra na Kotoko nso nka so obeyi na yepa mu nam se Kotoko ena abọ ne ho ka akwakonya specialist ede amano e won kran akra kropon mu a krachi Mintah ebetena akra bosome baako na watimi atene na ampa wakwa ko hu doctor no ama doctor no so atene na doctor no ahye ne bo ahye nim kran se adum bidum ya acha kwata ebia enko ne bosome miensa so enko nanim no na krachi no ne nan no SPS ta obetimi ahye mikatu ne ahobambo ko bo kwan so a bibia no ebetimi atumpon ewom tie no Isaac Mintah story nti mpanyifo hwe lent no ene ade a ono so antimi anhye da nye training gidigidi na the senti and no man for registration and as a registered players no no na me pacho remember registered players no details here pa on this very episode me fa fufro enkonko chef fufro me de share ya e de amount aha fully packed and I didn't nyina na e ma Mintah story no e mu nchemu biem and say adum bi dum ye na time a specialist doctor no ahwe na wie amase say watnet nine no baby a na atochema ni nyina watimi atnet ne kama no bibia wie pɛ ne time limit odi ama na ewie nkodimdie so a oba sei ne bɛyɛ obɛsha ahyase ne Kotoko ye training na one Kotoko ye training wie na bibia wie nkodimdie so a January transfer window no expect say Kotoko ebe register no na bibia tumi akoso no kakra eto dwa ewo mu ntentem so ewo ho enti yade nsam ni nyina eto dwa ede ama obiemu dia na ese Mintah registration no afi die ayeye currently won ka ho bi na mom yete ene se expect se bibia wie pa ne wie krogin se de ne ye expecting dia ho nyame bo a January transfer window no it's likely some panyufo ehwe na no ho ya na ne model one cost so be register no na bibia atumi atumpo doctor o hwe no sa doctor na nso ene ne o hwe Emmanuel Kotei na Kotei nso akọ next ne assessment kama mampanyufo assess no awu sampa eniema etumpon enyina baby ejina ne biem na yenka asa ne ho atono a ne sɛ wie ne mom eniema etumpon a wo hwe at rate ne nan no esi ehili na mpanyufo kyese enam kwantempon so a sɛ de omo ye bia nso the same doctor na ohwe Kotei no ono ena Mintah case no nso akoduru n'anim a watimi acorrecte eniema hodo bia ho a ye expect sɛ nuanim nso ina gife wo mbetumi ababeka ho na eniema awie peye na de enim ene sɛ krache friend sɛ Ntim Manu me ba cho Ntim Manu ono nso ni pra no ho details kakra de munim ye di nkan e de ato anim sɛ mpanyufo ahwɛ amade so oye bia no waye na mpanyufo hwɛ transfer window num din hu ni sɛ ese ye tom midfielder baako eka ho na nso Kotoko ya tom midfielder na ebisi Salim ebisi Kofa Nations FC player no eni ade na ye mpese obi abe blackmail ye na afi ese ya desperate nti eniema ekwa akoya achu nti mpanyufo nim die kwan mu which is really good no me ba cho omo dwene hu se adai eni emfa Ntim Manu enkonkoma specialist biem ema no assess na ni enhwe se na ade na beche anase enche asedan kanyame se wo mo di Ntim Manu ekoye no doctor panyin no atimi atene ne masa kan si sampa
inti kra do betimi aba quick kra ama bibia wie pe na nya se oba saa quick kwa Kotoko management nana penkra kwesi awu super fantastic man nana nyame onhiraw na de opese oha wa adwene Kotoko bia no ne konkomo so emo ono aso nana wo ni papa nyame nya okese pa papa yi afa ton homene so wone ni management a wo mu de na kwakon special doctor on ha we say kan special no ne senti amasa special doctor no a kire niam aketua bi a ese Kotoko mpanyimfo ye medically aha na omutimi ewie ni ntentem so nti special nro ahodo ebetodwo makra na iframa no ne ebaba bewrem na omode atwiti akwada na ma wanya speed one pa the recovery no atimi akonkan nti doctor na sha Kotoko management boss wo mo expect say akwada nyeso obetina fi ache bia sa nti Kotokofo num so ntrepe na bibia ntimi nwenkonim de so nti wo bompa ya na obubia ma Mintah wabubia ma Kotei wabubi ama Ntim Manu but omumiensa no bibia chemu se anhwa Ntim Manu ebetimi aba initially nenim se Ntim Manu beche but doctor no makwakonya na penkra kwesi awua na dama otimi eboaye ema bibia wie peye no wahye bo se Ntim Manu betimi aba nti Kotoko mpanyimfo adwene hu se enyafe ena ese ekokofo obi aba ne ade ene agyinamu abo na amanfo bo ene ekwan na amanfo afa so ye mpe player bi obeba Kotoko a ono na eba be PR team nim edi team nim nsem be kwa abontene ene ade nti enye se bi ase na Kotoko management etna ase ye firm say omo take decision na omo stand on the doctor's advice nti expect say enche nyame boa sade ene doctor na predict no me pa cho nipa na predicted ye ba nyame ene gusu nso ma no ye nsupa nti mpa cho sade doctor na predicting bi bia wie pe ya crash ye for say Ntim Manu no expect say enche obetumi aba ewom say ebia na si yankwankonya no ebi kura asem kan be say few months edi anim ya ebia na bosome ahodo be say miensa chie no crash no atimi asa returning na Robrado style na bibia atumi akoso nti samra dabo mo be pram finfin ho na jewmo atimi ammo pick no kama na set kodjonso atimi apagya ade na de mo pe ye na finfin ho na basa na ti na bi nso etiamu eni due na bibia ewie peye finfin ho kama omo ye capable, they can do it. I really know say won betumi aye na bibia akoso wo hwe no ti na du ba mu a ana say wo hwe ye kobo bibia ni game na it wasn't bad na eya ne sa jewu so enya ne mre no so be vetenya na adabo no de super player adabo no ye good adabo super workaholic pa na said kodjonso chia na bibia koso na enya no nti mumenya abotwe ne support ye players aye we na bibia ntimi enkoso wano nti moma ye fasidama management na ye mpene wo mo no so ensa bode ho pene a yade ma ye nuanom mpanyimfo na se nananom mpanyimfo a edi Kotoko nim nam se omo ye adwuma behind the scene ye pa ensam ya ni nyina mpo ne betimi awaye ni mu but nana kwasi ewu nana penkra kwasi ewu adwuma pa warrior wone ni management no super phenomenal fantastica enya ketwe mu obi a na ada emu obi an konko ye na bia me pa chawo sa pepe ene city no so enchi mu edi tudwa ama tiefo Ntim Manu wakwa akohia specialist enya ketwa asese attention ni nyina no koso a doctor na boa so betimi ama na timi aba quick na bibia tumi akoso we exclusive news made it to ama live on your GH live studios na bibia tumi akoso wano afi players how do I Kotoko register no Geminim on my table and it said me pacho you better register 25 players me kan be ya na no ya Africa 25 players and you better register our Africa na ya ja slot no be se num atum na ya ja enum editum wia nyankopon di aduma na yetimi ekwara fo no na ye de work fo no so work ho wia na ne second na group stage no eno so yenya saa kwanya num edi num players atem so na akwakoye 30 nti initially Africa na dia 25 players and ye be register na ye ja window 5 edi atum for next window opina na ye di num edi apem so eno enchi mu kakra ye di tuja ama enetie for 30 good players and eno so ye register ya register ewo Ghana league nim 30 players and ya register and a 25 on so ebekwa ye just a registration na eno CAF dia edi tuja ama enetie for ewo mu me pa cho ye toa so edi nsem bi atudwa edi ama enetie for dia na ye kɔ anim edi apiso edi ama se enei bobokwa
your friend say Asante Kotoko de yetete ene se mpanyufo ebetenase na boboko no nkan kro ene nimpuntuo a yehwehwe no atimi atodwa kama na bibia akoso with regards to the King's project mpanyufo eye ene ade ni nyina no mpanyufo sabe mu mani akoso yi papa na na penkra se de na mi boni die na example ne modemon esumbu yi papa etodwa enye fedia grunty na na penkra ni abrese opese onya good legacy eto na enye ono nko a na ohwehwe na mse papa yi senka enkrofo ba yi nyina ye bi se de wo hwe a emse Kotoko nke ya ne sa or trying my best as much as possible FAE papa na ya homka enti nana adwenkyira na ase na na chimpo ene se obeboa na ene ya pitch ba kono aye ready no de aka eto aso nyina no o must speed up niema ntentem so na atumi akoso eno ensam kakra di tudwanti ye baba somo on this episode ya mo hu walid name Wednesday or can entire team no ho na training atumi akoso chairman solonso super fatani ba kon fan ba kon de ode bae fan ho se ene chairman solomwa na Legon Stadium ho yentumi enye emoso na mekenye moso a unim dada de me pa che nam se ko obi ase ebra no eno so de ato chairman solo anim kama ewo mu na Isaac Mintah elites ye de tudwa ma sanso na Emmanuel Kotei de so ye de ma ena Ntim Manu ono so de de ma afa de nti Kotoko yentumi an register any midfielder sanye na nke ye ya be ba kwa ka ho no eno so details no na mpanyimfo bi anase so agent bi ana yenka ne sa team bi agent anase owner bi epese ode Kotoko eye Christmas anase eye chese sraha kakra enam se na aginamo abo ene ade a omose omobobo obo no na eya bitwa ene omutwa enti na na penkra ene ne management etena ase hunu sampa ade ne enkope specialist enhunu no mko hunu a omahu sampa ene Ntim Manu obetimi abantem abro sede ye hwehwe no eso sede obeche no nti omuguso eye niema na nyekwa eso mutimi boa ema Ntim Manu medication bi enom ne niema bi a ebeboa na speed up ne niema no omuguso so ya ne Dr. Panyin Kwantempon kwanso enuma kwakohia na no so senator fabom no yere ya somo live ewo GH Live Studios GH Live afeno journey and so any area to ja any aman bomodin na share na subscribe feature wa journey and fancy ni nyina no ensomo de bia bomodin share wa journey share the link subscribe na feel so like na yento aso enkoye. Thank you once again for watching. Thank you so much. Your more stories are there some more away in next episode. I really appreciate your efforts. Thank you so much. God bless all of us. Thank you. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?